Dolazimo iz malog grada, najstarijeg grada Slovenije, Ptuja. To je tradicionalna maska koja je zaštitena sa UNESCO-om. Ima neku vrijednost iz daljne istorije. Sad što je zapravo taj lik kurenta nosi zahvalu zimi što je nekako odmorila zemlju i poziva proljeće da dolazi, znači odganjamo sve loše, donosimo sve dobro. I danas smo na poziv UNESCO i ambasade iz Slovenije došli da pokažemo taj mal. Kao grupa smo prvi put ovdje, naravno poznajemo Sarajevo, poznajemo Bosnu, bili smo jučer i na diplomatskiju na Jahorini, ali kao grupa kurenta koji predstavljaju taj lik, prvi puta smo ovdje. Nismo ni posljednji.